Kubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Kibor penyat jong ke Shillong College. Kilahap ban Khang Shua Sipor. Yaga college hadu Sngi keban sedang nadu ke kandai terik mentah ubnai yong. Hadu ke khalai terik uju ubnai. Hadin ba uwei Nongtrei ulayo ya ujung pang COVID-19. Kajing Khang yak te college kalong banyada na kajing sapriang uni kunyang jingpang syaki para Nongtrei bat syaki samla pule. Habayo banyakran bat ke principal ke Shillong College lengba ke pun ke Dr. I Karkongor kala pentip magajing Khang Sipor ke college kanong kata namar kadon ke online class. Yo COVID dan meno yo hadu ano Khang hadu ano pilibiang. Em Khang ada mentah tu, minta minum. Nyumut Kalau tu saya kan tu men Khang dek. Kalau kau boleh ke cuti, 14, 15 is holidays. Dengan 3 hadu 16. Mano ba yo COVID nang na na. Kita nanti staff kita yo, maybe students. Bukan kita ni mega nomor ajan exam mo. Kastos ni. Nak Khang di classes kita online ki. Exam kita UG tu kita akut ni online. Dia kawan sedang Shillong College ni bakal dia ke kelas 12. High secondary examination are starting from the 16. Lano ka sedang tu. UG section kan sedang kan the UG section the undergraduate in suspend di classes on the 16 lu. Kemudian high secondary section kalau ada lagi junction management, ada ni principal of high secondary section. Iklan tak kira high secondary section. ini nongpang tu hai menta nongpang ni ba yo COVID. Jadi ila taken all necessary precaution.